Nshuti bakunzi ba Leo World News 250 mbanje kubashimira kandi mbasabira umugisha ku Mana. Imana ibaha umugisha, Imana ijye ituma iterambere ryanyu ryiyongera umunsi ku wundi kandi ibyo mushaka bibabere nk'uko mubyifuza. Gusa icyo mbasabira kuruta ibindi ni uguhabwa ibibafitiye akamaro kandi mu byo mukora byose mukabiboneramo amahoro. Byaba bibabaje cyane kugira ubutunzi ariko ukabura amahoro. Rero mbere na mbere mbasabiye amahoro aturuka ku Mana yo mu ijuru, ibindi byose bikaza ari inyongera. Muri aka kanya rero tubafitiye inkuru y'uko OMS yakebuye ibihugu bikize byiyambuye indangagaciro bikikubira inkingo za COVID-19. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ariwe Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yanenze bimwe mu bihugu bikize kubwo kutubahiriza amasezerano yo gusaranganya inkingo za COVID-19, ahubwo bikaziharira mu gihe ibikennye bigowe cyane no kuba byagerwaho nazo. Dr. Tedros yavuze ko bitari bikwiye ko urubyiruko rugikomeye kandi rufite ubuzima bwiza rwo mu bihugu bikize ruhabwa inkingo mbere y'abantu bafite ibyago byinshi byo kuzahazwa n'icyorezo bo mu bihugu bikennye. Yavuze ko hamaze gutangwa doze miliyoni 39 z'inkingo mu bihugu 49 bikize, mu gihe mu gihugu kimwe gikennye cyahawe doze 25 zonyine. Kugeza ubu ibihugu birimo Ubushinwa, Ubuhinde, Uburusiya, Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamaze gukora inkingo za COVID-19 ndetse hakiyongeraho n'izindi nkingo zakozwe ku bufatanye bw'ibihugu nk'urwa Pfizer rwakozwe ku bufatanye bw'Ubudage na Amerika. Gusa ahanini ibi bihugu byose usanga bishyira imbere guha inkingo abaturage babyo gusa. Ubwo yari mu nama yahuje inama y'ubutegetsi ya OMS, Dr. Tedros yavuze ko isi hari ibyo yirengagije kandi bizagira ingaruka. Yaravuze ati, ndashaka kuvuga ko isi iri guhura n'ikibazo gikomeye cyo gutakaza indangagaciro, kandi ikiguzi cyacyo kizishyurwa n'impfu z'abantu bo mu bihugu bikennye. Yavuze ko imyumvire yo kwishyira imbere ari iyo kwibeshya cyane kuko yazateza ibibazo bikomeye. Yarongeye ati, mu by'ukuri ibi bikorwa bizatuma icyorezo kirushaho gutinda, bizatuma kandi abantu barushaho guhangayika ndetse n'ubukungu burushaho kudindira. Umuyobozi wa OMS yasabye ko ibihugu byose byagaragaza uruhare rwuzuye muri gahunda ya COVAX igamije korohereza ibihugu bikennye kugerwaho n'urukingo rwa COVID-19. Yaravuze ati, icyifuzo cyanjye ku bihugu byose binyamuryango ni uko ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima uba ku wa 7 Mata, inkingo za COVID-19 zizaba ziri gutangwa muri buri gihugu nk'ikimenyetso cy'icyizere cyo gutsinda icyorezo ndetse n'ubusumbane bwo muzi w'ibibazo byinshi by'ubuzima isi ifite. Kugeza ubu ibihugu birenga 180 nibyo bimaze gusinya ku masezerano ya COVAX yashyizweho na OMS igamije guhuriza imbaraga z'ibihugu hamwe kugira ngo bibashe kubona inkingo za COVID-19. Ibihugu 92 muri ibyo bikaba ari ibikiri mu nzira y'amajyambere, bikaba bizafashwa kwishyura n'ikigega cyatewe inkunga. Dr. Tedros yavuze ko kugeza ubu bamaze kubona doze miliyari 2 z'inkingo. Hakaba hategerejwe n'izindi zirenga miliyari 1 mbere y'uko zitangira gutangwa muri Gashyantare uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Nshuti bakunzi ba Leo World News 250, nahangaha dusoreje kandi twabashimiye kudukurikira. Ndabibutsa gukomeza gukanda subscribe button kuri YouTube channel yacu, mukibuka mugakanda no kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho amakuru mashya mujye muhita mubimenyeshwa.